Good morning, everyone. Triple C course on computer concept course video series continue toropo ina ngasi se koi taruk suba episode ko jemina se ko ado ngasi gi ko gi topic se word processing gi manunda ko gi mathang la akanda ho sida hanana koi myamam tawgre na tra ngarang bawda dungarang bawda koi myamam tawgre dunga sise koi table manipulation ka koi table nama kamane create tawdino natraga draw tawdino natraga na aigi kanu sida aigi sigi word processing find document sigi manung sida table nama kamane tawraga koi na insert tawdino ka ai word table sigi magi column and the rows legani natra column row se koi na kari haina khangna bano ko hai ba column row du gi magi height and weight kamana sense tawgani natra asagi column se koi na cell haina khangnai cell se gi manung sida ide koi na text am kamana hapsen gani ko hadu hari ba text to koi na muko magi text alignment haidi text gi magi format to kamana muk koi sem gani habda adu su jengmina se aduga row ma delete command to gani row ma command hapsin gani ko insert row delete row column then merging and splitting cell ko sum ma ma kano si lady ko si jeng min si ado koi gi na nuti gi si na bu find ko open to se find na sangaga open na sangani na cha open da sangi aigi document folder da sang bire sanga matung da khona scenery file se fab.docs ni ka si open toge open tore na la koi header hab ki na tra header hab ki adu koi footer hab ki footer da khona page number tawra hab mi ko kana gumba header footer ka mana hab dino khang da ba yaw gati na ngi video yang no jing bi ko episode number 5 ne na si gina episode number 6 oidin yani ko ma'am adu masigi ko gi topic se sagi kana se oiga to ko i ma khadalak ge last page te tause okay sigi page te ko jing siga masigi ko gi topic se table manipulation sini ako na masagi ai sigi kana sigi manung se ko gi sigi ladiba document word find ko sigi manung si daina table nama kamani insert to silok ko akoi table di khang ina tra table la se kaino table ama hai se koi kano sine ko gi row and column yaw ko se example ni si la ke table nama hare gade ko na sumaina book samalai re khalasi hai ri sigi book si da pa magi row legani natra aduga magi column legani sigi row and column jawba table se sise ko no aigi word kanu sida kaman hapsin dinu hai document manung sida ko aduga atopa mana sigi kanu sing row ga column ga na pullaga semiba sigi kanu mam se box masa mam se akhona si kari ko ga kan da khona cell hara khangai ko cell cell do cell ado sigi cell amamam sida koina kogi text ko kogi word kogi yani koina kano sigi data sigi kaman hapsing ga doino haiba hapsing ga do data sigi amu kamu magi design format kaman to koina sim doino ko haidi mayam se koi nasigi class sida discussion to minasika dai de atopa masu koina kai gum matam da table gi structure se ko sumaina leiraga se mathak na row se pura single row henba natra mathang dana row se column ani thohanba adugi makha da leiba singsina column se ina se suppose column se 1 2 3 4 5 ko sumaina ga natra somna su 1 2 3 4 5 sumaina ga saina draw tawba saina draw tawna gidi koi kramba mong da kari si na daga draw tawdino haiba ko sigi nam se koi ngasi jing na siga
first ai sida kano se lai ai sigi leidiba hoji leidiba ide in table manipulation gi start to aduni insert and the kano se draw a table ka si to ring ida first ai si select pull up to ge ai paragraph se ka select pull up to re aduga alignment sem si alignment da ko justify ka in justify to re kha hena phajana ai ko ma adu ngasai gi ina justify to ga sem ga liba kano se sigi magi maraki kano singe khitang khak थोगी लाइन स्पेस से कितंग फजा हनिंगे खलसी को अदो एसिदे लाइन स्पेस से 1.15 को थोरके को एन पाब नुआइना ओके अदो कंट्रोल एस तौरे सेव तौगरे को होजेगी टेबल से सिगी पैराग्राफ अनि की मरक सिदे टेबल नम हापनिंगे खलसी को आई सिदे लाग कोने टेबल हाप मतम द सिदे इंसर्ट लेगा insert te changa ga so igi table insert tobam yaugani ka page break more ka text box ka sumaina sida table of contacts and index have sida leire no sumaina taro khone somda gi haba ko sai do khone isam samna to sida table su leire to sida table sida ko insert table haraga insert table sida changa ga row cam half tu no kai do dino sida table du gi kano su leire si insert table control plus F12 का shortcut की दा control plus F12 का सिदा ई इडोंगे insert and draw table सिदा हाना हाई से CTRL plus F12 का F12 से ना function में हाई रिवर function से सी नरेगा control plus F12 से सी नरेगा कोई ना कैसे वो शुरू है बिनो table ना में insert तो वो शुरू है बिनो अगर कोई सीधा मुझे टेबल इंसर्ट तो उसे सीधा की कनो दगी कोई की टूल कनो सीधा टूल बार दसंगा हागी सीगी टेबल से लो से टेबल सीधा टेबल ड्रॉ तो रोगा कनो लेयर में नचा आई माउस ने सेलेक्ट तो बगी मतुंगी ना टेबल कमाइने सेलेक्ट दी कमाइने ड्रॉ तो गनी कमाइने सेलेक्ट तो गनी सुलाई हो अगर इन सीधा आई टेबल से रो से हाँ रो 10 अदुगा कलम तरु को रो 10 कलम मंगागी टेबल नंबर पामे खलसी को अगी माउस सिना हाइलाइट तौरगा सने सेलेक्ट तौबम संगी को सिना फर्स्ट रो नि सेकंड रो नि थर्ड रो नि फोर्थ रो नि फिफ्थ रो नि को अतोपम न सिना कलम 1 नि कलम 2 कलम 3 नत्रा कलम खले अदुगा सिना सु नंबर इज थारी माना 10 into 5 10 into 5 है जे कइना 10 into 5 सिना है जे 10 सिना नंबर ऑफ कलम्स ने 5 सिना नंबर ऑफ रोज ने का ऐसी सेलेक्ट हो सेलेक्ट हो kan मसान ऑटोमेटिकली सिदा आई डॉक्यूमेंट फाइल मेनू सिदा टेबल से ड्रॉ तोरगा थोरे यानी को मैं ओके से थोरे हाई रिवर टेबल सिदा ले सिंग से का अमम ले सिंग से खने करी कवेबा सेल कवेगा सेल आई छारे ई रे थमगे खंगननबा को CELL सेल दो सेल अमम हने खंगनै सेल सिंगी मागी एड्रेस लेगनी हयंग अदुना होगी स्प्रेडशीट द खर फजना तमकनी का अदो हजिकिना सिगी टेबल सिदा खना कमाइना कनो से सागी ngasiगी खोगी आइदि इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल का टेबल नंबर ड्रॉ तौरे खोय मखा ताबदना मागी सेल गी वाइड एंड द हाइट का सेल गी वाइड एंड द हाइट हाइ रिवर सेल सिगी हाइट एंड वाइड जे खोय कमान चेंज तौदिन हाइबको हाइट हाइरगदि सिदैना सिबोगे सांगुसिनि नत्रा वाइड हाइगना सुमना पाकसिनि वाइड तो चेंज तौगे हाइगदि थंगनेबा खोगी सिगी मागी बॉर्डर लाइन से सिदा माउस ओवर तौबियो माउस ओवर तौरकांदा खोई कनो लाकनी खोगी से डबल एरो लाकान सिदा माउस ता क्लिक तौरगा सने सिंग बियो यागनी को सिंगगा सिदा थमे खनसे ओके अब तो खरे नत्रा आई अनडू तौरके अनडू तौबगी से कइनो कंट्रोल जे नत्रा दे सेल की हाइट से चेंज तौगे हरेगा दे कइदवे सिदा संगगा डबल एरो लाका सिदा सिंखत सिंगना बताबो या सेल की हाइट चेंज हो यारी को मैं ओके हो जैसे कोई सेल सिदा कोई इंसर्ट तौसे
kari insert tau se hai bno hogi se kalam gumma insert tau chi natraga kai gumma ma sidai kano da text am insert tau re sidai already cell line insert tau re ko si je cell line insert tau se koi ko ma se kai do ba yai ma se magi text gi design text gi format koi sem ba yai ko format da kai no ai fast gi horok chi sidagi lai ko kai no font style se gagi hape sane lai na tra font style se free mono hape sane igre font style se zoom hape ko ju 3 ko yani na sidagi apam ba font style se select tawraga hapning ba font do hape yagani ko ado font style jam jigi free mono se thamage okay font size se 12 sina yarabra na tra kitang sa hon ge haibra agi apam bani ko okay bolo henge de semba yare itlik wa henge natra underline ta honge loina ma khuding ma ko aduga strike through sagi kano do mayai de line sing han do adu semge sidagi loina ma yare ko aduga sai color pinning ko sidagi color dum pibiu okay aduga highlight text highlight tawninge adi asai akoina mamang da tamgi wising do chap manana cell amagi manung da leiriba text se sida su akoina magi text to gi format to loin semba yagani have font style font size font color ko font gi highlight ko loina mak ko bolo henge itali go henge si henge sing loina mak khuding mak sida semba yagani yani ko ma okay ada event nangna text aligned ko text align se suppose ai sigi font size ha picture nge khale 10 da thame ko hari ba sigi 10 da thami se ina si se font ko gi alignment text alignment so niti ma se left lay by default natra center da thamge hare gadi da thambiro left thamge hare so justify tawge hare so ai gi apam ban ko okay smain tawraga koina hari ba table sigi manga cell kaman insert tawdino aduga cell amada khona khogi text kaman insert tawdino habu ko insert tawraba matungda khona hariba cell da aduga khogi magi format tawibado din kaman tawgani habu singduni ko adu mathang da khoi si yengse delete insert under rows and column ko okay hariba sigi कोई नदी हानद सी टेबल से सेम मकांदा आइना इंसर्ट से मथंग तौरपदा कोना दरे खलसिब तो यदि आइगी कनो मसिंग हिंगल हनिंगे कलम मसिंग से कितंग हिंगल हनिंगे कलम मसिंग से आइनी हिंगल हनिंगे गदे के पेदौने को सेलेक्ट तौबिरो अदुगा सिदे लापियो द इंसर्ट सिदे नंगना को कोगी सिदा रो सेलेक्ट तौरपनिना इंसर्ट सिदा नंगना रो इंसर्ट तौबो यागनी को रो above रो below को रो अदो हजेनी सिदा सेलेक्ट कमाई तौगिबनो टेबल नंबगी रो में सेलेक्ट तौगे हारेगदी मागी बॉर्डर मनाक ते पुसिनबियो एरो दो राइट एरो लाकनी राइट एरो लाको मतलब दुनगी माउस की लेफ्ट क्लिक तौबियो को अतोपा मना कलम सेलेक्ट तौगे हारेगदी मथकता को नंगी बॉर्डर मथक की बॉर्डर सिदा अपर बॉर्डर नत्रगा लोअर बॉर्डर को मसागी अपर बॉर्डर दे दुम तौरसे अपर बॉर्डर सिदा पुसिलो डाउन एरो लाकान दे क्लिक तौबिरो को अदुगा राइट क्लिक तौरो सिदाइना डिलीट तौगे हायगदी डिलीट कलम्स को कलम में डिलीट तौगरे नत्रा अनडू तौगे हायगना कंट्रोल जे ने को रिड्यू तौगे हायगना को करिनेबो सिदा लेरे को कंट्रोल Y को ओके हजे मुक्सिगी मसाई सी सेलेक्ट तौरे अदुगा इंसर्ट को इंसर्ट कलम में इंसर्ट ऑप्शन सिबम इंसर्ट कलम रो अबव इंसर्ट कलम बिफोर एंड आफ्टर को सिलाई याई को मैम बिफोर तौरगा ना आइना सेलेक्ट तौरिबो कलम दुगी
mamang da laani after tawragana select tawriba column dugi next da laani sain tawraga khoina column ama khogi table da kamaina hapsengani aduga column ama khogi table dagi kamaina delete tawgani haibduni ko same manana row da su laigani ko row se first da select tawre select tawro matung da right click tawbiro mouse dagi right click tawro matung da insert ko row below ya row above row below lawre silai ko again amuka sui row below lawre khalasi insert row below adone insert se sidaina right click tawbani natra sida su yawgani ko first ai select tawramba ma hana sanna kanda ka oi ko ado kai gumbai na sida khara yamna one time da machine je khara yamna kena tawge harigadi multiple selection da ka oi ko multiple selection se khoi kamai tawgan hai kana first row ma select tawbiyo row se select tawraba matungda ko row se select tawraba matungda khogi nangi shift key do namaga aduga down arrow ko down arrow do namaga next lao aduga khan select tawban si select tawraba matungda ina kaguma sida insert row ane laeba ko insert row below da ko row mari insert taw kan yeng si ko row mari insert taw samjame na ta sumaina koina table namada row kamain hapsin dino adu column kamain hapsin dino kamaina same gani ko sibausi leira ko aduga merging and the splitting cell simaga yengam si suppose masagi aina sida draw dawgiba table do simak aina same ga harega di aigi sigi kano se column se select tawraga tool up se select tawbiro aduga ma se split tawba ma daka oi ko split cell split aduga cell merge ko cell merge tawsilo ko column am khatang single column oi gare na ta le to pom na next makha gi se selection ni sama nai ko nangi shift ka control left ka na maina ko sibo ta kya sore 5 sigi column 5 se maina ka dawninge ko ma se merge tawninge merge ko aduga mu atopa remaining column 5 simam ko maina ka dawninge si se merge tawninge sain tawra khoina same ya gani ko loina ma okay gise pa ko kitang manadre hadi mai word se khara semdok simjin tawrong gi ha so agi mouse se pairaga thangdok thangjin dum loina ya gani ko da kana gumba question hangning bo khop leiraga su comment section su hangbiro ai dum answer pira kani reply pira kani ko aduga to pamna koi kano da group da telegram group leiri whatsapp group leiri ko so question hangning ba singdo sum hangbiro most welcome ne adu asigidi soide lo silage hayeng na koi sida khona ju semi ba table se sida sigi semi ba table sida khoi kano hapsen se data ko data hapsen se aduga data so hapsen bu khang na tana hai ba data singdo fajana modify de koi format ko format tawro khana sai kano se hena fajaba table ama kano da semina se ko asigidi soida loisilage mem ko hayeng amuk sem time do 7:30 da umpan se